from among yourself, so that you may find tranquility in them. And He placed between you affection and mercy. Tengok dia pakai macam ni. Macam pengantin baru. Kenapa? Tak cukup ke? Macam pengantin baru guys. Beratur lah, beratur. Dengan Abang Kelvin. We are lining up. Lining up to take picture. Lining up, kamu yang ambil gambar. Seleksi penutup kita di penghujung tahun 2025. Ada masuk? Sudah balik. Kepada anda semua yang hadir pada malam ini. Ya, ni apa? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Happy birthday, Kak Era and Mr. In. Thank you for inviting us. Alhamdulillah.